Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Bantwana basezulwini, uma seningaka nidinga umnikazi wenu. Futhi njengoba niphumile ezindlini zenu nizozwa izwi lakhe, nidinga iqiniso nesiminya sasezulwini. Ngoba njengoba nilapha nje, izinkonzo eziningi zingena enkonzweni ney'cathulo, ngikhuluma namanje nebethi kuyithintitha kancane. Bahleli ey'hlalweni ezinhle. Ulethi ukubheka umuntu abheke kancane isicathulo sakho ukuthi asithinteki. Athi ukusithinta nge-yellow dust. Kodwa nina nikhetha ukuba iziphukuphuku phansi komthunzi welanga. Ngamanye amagama niyiyo imbewu kaMose. uJehova akhuluma noMose wathi, Mose, le ndawo osukuyo manje ayifane ezinye indawo. Phumula izicathulo zakho enyaweni zakho. Namhlanje inkonzo zeyiphambanise zithi wayeshimbathatha esenhliziyweni, angazi noma inhliziyo yacathulo. Nkulu, Nkosi.
esiphakameni ngiyamcela uNkulunkulu wasephakameni uJehova omhle wakithi oyingcwele wakhumbula isizwe esimbishona wakhumbula uNkulunkulu wakhumbula yaphuma indoda emzini wakoNontondo Bathakathi yaphuma kwakhala izilo wakhala isililo wakhala ingane wakhala umakoti wakhala umama ukuthi baba uyaphi wathi ngibizwa yini wathi lelizwi bantu abaningibizele ePhumalanga kodwa ngazi la bengibeka khona wathi kodwa mawala Ntombi kaFadele umanala nonke kulomuzi wakoNontondo Bathakathi ukuthi ngiphume phakathi kwalo muzi wathi nongithola ngilele esihlahleni esidumsami nezitelo esilele esihlahleni ngoba selingibizile igama likaJehova lalela-ke inkosi enkulu yasephakameni ayikaze isho ayikaze ivotele ayikaze kuhlangana abefundisi noma isigungu sabefundisi noma sobhishophi ukuthi siyakuthuma hambe uyobomfundisi ezweni elithile ayizange futhi ithunywe abaprofiti ababekhona uJohane noLuka nabo bonke ababekhona oIsaya noSibanibani inkosi yasephakameni yathi uma ifika kulelizwe yathi bantu abangithuma uJehova ayithunywanga isigungu sabefundisi ayithunywanga inhlangano yamakholwa okay emhlabeni kodwa khona munye othi ngaye ngahlangana nomprofeti uMose wathi angibuyele emuva akhona munye imbala ngisho inkosi uJesu Kristu abazange bahlangane nabo emadlelweni ahlaza njengoba nikhuluma ngamadlelo ahlaza angizazi inkalo ezihlaza kodwa inkalo ezihlaza sibona abantu asebefile abanenhlanhla babuye baphaphama athi bese ngisenkalweni ezihlaza la bengihamba khona eqhamuka ubhombele isimela samabhunu labo ezasuke yakithi ehlabezini emansondweni umlamla nkosi mazela sibulala angekho uThixo wafana noShenza emhlabeni abasho bababase abanye babanjwe izindaba lezemali bazosebenza bantwana bakaNkulunkulu ngamthanda amadoda akithi yecabanga bantwana benkosi enkulu yasephakameni ningasho ukuthi uyayikhulume ngendaba zakubo njalo manje kwinkonzo kodwa ngiyacabanga ngithi mina umfoka Sibanibani madoda umfoka Mzuzwana wayengayeka into ayenza ukwakushemba wayengisiya uNkulunkulu ethi bayisifikile ubhombele esitimela samampondo endaba ezweni lakithi noma sesindile inkosi yezwe lakithi yasho le ndoda yathi hayi yathi no yathi uThixo lo yathi uMesiya kaThixo lo khona
baqale bakwenze lokho. Amen. Namhlanje siyamlandela. Kuyakuba kuhle abantwana benkosi njengoba silandela. Sizokhumbuzana ukuthi bamphelela uma ahluleka ngezandla ubambe nangezinyawo. Amen. Uma kunjalo ubambe nangamazinyo ngoba lapha la uthunywe khona bakini. Bathe hamba uyohlonipha uyofulala lizwi kodwa uma ungasalala lizwi ngiqinisile bawubulala noma ngabe usuphezulu ey'tezi bawubulala uyohamba njengeqanda lifa liphunyuka ekubini bantwana basesibini. Njengoba silapha nje njengoba nihleli kanje nikhombisa inhlonipho ukuthi nihlonipha uJehova uye kuphela okhulumayo uye kuphela inkosi kuphela emayo phakathi kwethu. Uma ngabe sesinje sonke sihleli phansi okhuphini kwethu lubhaliwe eBhayibhelini. Abantu benza zonke izinto abazenzayo khona emhlabeni. Ngijabulise ubaba umfundisi wakithi kathi mayihamba ezweni bantwana benkosi enkulu yasePhalamende yakhala inkosi yamakhosi ulangaphuma usikodwa nabalothayo yathi uyabona namhlanje yathi iphuma ivesi engiyigqoka ngaphansi mangikhokha. Amen. Kwagcina ngaleso sikhathi yathi insizwa uma izohamba emhlabeni umfundisi wakithi washo wayisetshela abantu abakwathi abantu abami kwathi inkosi yasePhalamende ifikile kodwa ngithenza ukuthi kwaNkulunkulu abakhona akekho umuntu wabafika wathi uJesu ufikile uthe uzongilanda ngolosithathu eliswayo. Akazange bebikho lokho. Amen. Ngaba ubishop ngaba iarchbishop kodwa ngibonani ndawo noJesu angibonani. Amen. Kodwa mina ngiyambona uNkulunkulu wenu lapha. Bantwana benkosi ngake ngaya endodeni esigula lapha. Yafika ethi baba yathi ngicela ukuvuma izono zami yathi sebefikile lapho baba sebethi isikhathi sami sesiphelile. Amen. Akekho umuntu wawabona inkosi uJesu Kristu uma esehamba emhlabeni. Kodwa baba wethu ubaba umfundisi uMaganga yasho le ndoda yanuza phakathi komuzi wayo yathi bantu abakho yathi inkosi yasePhalamende nje uzongilanda ngolesithathu ngo-12 angenza amalungiselelo yathi intima indoda endala yabamafa yenza zonke izinto yabuya yakhomba inkomo esibayeni yathi le nkomo nongipheleza ngayo bantu abami isikhathi sami seliphelile uyesu abadele wakithi ePhalamende ubala wathi uyesu uJesu womlando usuke ngalo emhlabeni. Wangithala uNkulunkulu oweThixo oweNkosi amakhosi
ezinye emasondweni mlamlam kuzingazeka zidlala indaba ezasilento abazodajula zakho phezulu uthi isibane sasesiswini esijabula ngaso sithokoza ngaso isho njalo umfoko Maganda uthi ngolwesithathu lathi malifika ulwesithathu yaziba lensizwa yayisikhomba inkomo yayo yayisihamba emadwaleni yafika shayigxakala yageza yathi mayiqeda ukugeza yabuya yafaka umthandazo ka-6 wathi mawuphela umthandazo ka-6 yadla yalala wathi midnight ngo-12 o'clock yasiyavuka yamemeza yathi Jehova yathi ngilindile yathi inkosi enkulu yasephakameni yalinda umfundisi wakithi walinda wavuka wahlabelela wenza yonke into wayesefika ubhombela wathi ngizamsengikho hayi bantwana benkosi ngeke umbone uNkulunkulu usenyameni kodwa umzimba uhamba kwenyama izolo lokhu besinenkosi yethu esiyicunule yaze hamba hlala amen waze kwafika lathi hayi bantu bami sengikhathele ukuhlala nani ngiyahluleka ukuhlala bantwana benkosi ake siyiphathe kahle uNkulunkulu saphindile futhi wasinika iwundlu lasizwe saphindile wasinika awandile ikhona incwadi ekhuluma kanjalo ufunde incwadi Deuteronomy 13 iverse 6 omunye abheke khona ungazungikisa omunye abheke incwadi kaJobe 5:13 and 14 Ncwadi kaDeuteronomy 13 verse 6 eyesibili zizobambili kuphela emzuzwini ezikhathi ke ngakhohli Deuteronomy 13 verse 6 uma umfweni indodana kanyoko noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho osesifubeni sakho noma umhlobo wakho othandekayo kakhulu ekuyena ngasese ethi masihambe sikhonze ezinye izithixo ongazaziyo noyihle bethu ngisho izithixo zabantu abakuhaqileyo banjalo abantu bantwana benkosi esiphakameni uthe khona uNkulunkulu phakathi kwabo bedakwe umbuso wasezulwini njengathi izolo okuthe sinenkosi yenza yonke imisebenzi ekhona kufika inyumba zizala abantu kufika abantu abayisishosha behamba kuma-wheelchair basukume kodwa nani khanda wabanye othixo phakathi kwenu ngoba lokhu batshazwa nakho kuyinkinga lokhu kubatshazwa noma sithanda kubatshazwa kodwa lokhu kubatshazwa kuyinkinga laba babebatshazwa izolo abebethi babephethe inkosi zokuduma iparadisi bethi babephethe inkosi zokuzamazama iparadisi uzizwe nawe ukuthi benisesontweni babecabanga ukuthi bazohamba ne-majority benkosi yabo abayikhandile shaphansi kwasho umuntu
angeke uhlakaniphise kwenkulunkulu. Yasho njalo ukuthi abathelo kithi uphakamela ulanga phuma sikhothe nabalothanda bahanga. Ukhakhele inkomo zakithi emkajeni. Bathi noma ngabe wayiqi elikwazi ukuyikhotha emhlanje thina siyikhotha siphinde kasikhombisa. Ngeke uyiphethe into yasephakameni. Sikhambile isazi. Ebesithi mayikhuluma uze na ukuthi hayi lapha ngiyakutshela uyithatha ishanti ukhothiswa abafowenu bethi landela abanyothixo abaphelayo. Qinisile. Namhlanje bayakhala bathi sisesijwini lo muntu esimlandelayo umuntu osihlaza othekwe. Ubani ozobatakula? Akusakhulu kuyitshe, akukhulu kuya kuyitshe. Mawuthi yalomuze nkosini khona unyazo lwezulu uthi intethele lihambe nobaba. Uyazwa na? Mawuthi uveze ikhanda uthi umntwana mangazi ubani onithethele intethele lihambe nobaba. Inidakile izona. Asazi bantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Yayisiyenzo kwalomliselelo lensizwa yakithi yathi bayitshebelela wathi makayibheka emva kwawani bayithola isithule iqondile ayizange yale nomphefumulo wayo waba umuntu wala nomphefumulo wakhe umbona ngokukhamisa akhipha nani enze yonke into usukela ndeqaba ekhandlela enze yathula yathi tu yathula yazibumba yakalala. Yafuna ukuthi inkosi usufikile thathwa kwakho. Yazwa na? Banenhlanga abantu abafela esandleni entendeni yesandla sikashela. Nganciki kwawakho ukuqonda sihlobo sami kuyaphela. Nganciki kwawakho ukuqonda umesa befundisi bedumile. Omunye ukhuluma kanjalo omunye ngashaya uvalo wathi ukhonothe noma khonwathi. Bonke labo bantu bazekile. Sekhohliwe. Uyezwa? Isidaka kancane nje. Akasambali othungekile. Bonke laba bantu babona bazekile. Ingabuyiselwa ngani na? Izolo lokho lezinto ezithize yayithuma umuntu umfundisi wakithi ithi gijima sifana kuyophendula lento emsakazweni ayilungile. Imbekela entetheni yesandla kodwa namhlanje ungasithathi kalula lesihlabelelo umthandazo ukuthi inkosi ngabuyisela ngale mhlele kade nginami izolo. Kulukhulu kuyintshe namhlanje. Abanye bathengisa uvuka sihlale kuthiwa yinto ezimbiza ethengisayo. Akutshela ngiqinisile. Lasho njalo ubhongela isitimela samamphoto. Inkunzi yakithi umlamla nkunzi indaba ezasukelta abazozathula zayikwethu. Isho umfundisi yathi ziphi? Yathi khipha isitifiketi sakho thule nazo kodwa msinazo isitimela sasepitola mntana ngesasezulwini. Wathi hayi khipha isitifiketi ukuthi usho ukuthi ubani okukhuthazile ukuthi uzoshumayela. Yathi inkosi yasePhakameni yathi mntanami yathi mawuphika nami yathi ngiqinisile kungekudalanga ngizokuthanda
usinefu ufake ijazi elikhulu elifaka naqakaleni isho umfundisi wahleka usulu waphulula ukholelo wakhe waphupha ukholelo wathi esontweni wafika esontweni ngakathi ufika nephunga wathi ezwa wayithola incwadi yathi bantwana benkosi hayi makambona ushembe hamba uyela uthanda khona qinisile wathi ezwa zazinimbizi incwadi yathi sibanibani yonke into kuze yakho ufundisi bakho ukuthi dimenethiwe namhlanje dimenethiwe ngeke usaphinde komfundisi you are no longer part qinisile awuzothengisa isinefu bakhona abaphumela kade bese ngibene mhlophe bathengisa ufuka ngihlale kuthiwa yini lento le eThekwini emakhoneni eTrani qinisile sebeqalile abantu ulukhulu kuyinto abafaka imali zabo sebeyakhalela thandazani uNkulunkulu ehlale nani asiyakela imkhuba maNazaretha ya kuze uNkulunkulu ebengakithi isho njalo endodeni yakithi eyithemba amabhulu isolekile ukuthi yathenga abafana ukuthi bawuthatha ibhulu ababethengisanga bekhompyutha nabo ngeyitoro kanjalo bethengisa imilimili wathi mayisendawo amabhulu engasabulala ubuthongo ekhaya wathi kodwa mayifika kude abadelokithi ephakameni uthimbo lwenkosazana lusentabeni zaselinda kwanongoma bathi mntanami bathi hamba namhlanje ulala ekhaya ngeke kwenzeke wathi ubaba wathi ngeke kulala ekhaya kusala wathi hamba ulala ekhaya namhlanje akekho umfundisi ongasho njalo uthapha zindlebe abathi uqhubeka mntana muze uqashe ngale kwePretoria oba kana uNkulunkulu kodwa wayesho ngasemkhumbula uma inkosi yezulu ifika esizweni lakithi yathi ngibambe wonke umsinga namhlanje asophinde bekhona ase ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wabambile amabhulu nangempela ukuthi agcina nangalolo langa yebo bayakholwa abantu kodwa abantu abakholwa bebona into enkulu bajike bedakwe embuso ngesinye isikhathi amathi singamesaba uNkulunkulu ukuthi ngosuku lwesabatha kubhalwe izitolo zethu senze yonke into senzisoka amandiya sikhombise ukuthi uThixo wethu siyamethemba ungathi ngosuku lwesabatha usukela indlela nje uhambe uthi yezwe lakithi entabeni zasenquthu uye emahlabathini uyakuphi ngosuku lwesabatha dumisa uqede umkhoze uJehova la ukuthothokele khona la ukuthame khona phansi kwezihlahla njengoba inkosi yakithi yayila phansi kwezihlahla ilethe ubungcwele ingamesweli umuntu ozabe emukela ubungcwele ya uthi mahamba kanti base kusho umfundisi kuqala wathi hamba ushisa impepho uyayitshela uyawatshela ababili ukuthi lenkosi nenkulu yasephakameni wathi amngeneki baba wathi ngena uyezwa wathi ngena namhlanje ekhaya ufike ushisa impepho ubatshela ukuthi uyakuhlembe uyobika lesi sigameko lesi sikulandelayo yathi mayifike inkosi yezulu nomhlaba yasho njalo kusikhakhane yasho njalo yathi mntanami yathi vuma zonke izono yathi wena usubulale bangani ematheksini wathi baba wathi hayi baba obamba wayeka wathi vuma zonke izono zakho mntanami wathi manje ngizokunika uvaselina uhambe uye lapho labekhona lapho badubula khona bazodubula khona abanye bahlubo ngaleso sikhathi bathi hawu sikhakhane bathi uyabheda bathi hayi blusini uvaselina usho ukuthi ngempela lento ngasifikele endlavini bathi uyahlanya bahamba bayinyangeni baphela bonke wasala isikhakhane emsuzwini nezikhathi Nkosi yami
bangidumaza abantu emzuzwini nezikhathi ngakhohliseka Nkosi yami ngaze ngawudla lo muthi ngayidli into ekutoyidliwe phakathi ngoba uyocula wethu sicula lesihlebelelo emzuzwini ezikhathi ngakhohliseka Nkosi yami asazi kusho njalo unyazi ukuthi intethelo lihambe nobaba uthini Amen. angathi ayisatholakala it is no longer available besitapha nje besitapha azi nje ukuthi umuntu uma yelapha wafike washo wathi Nkosi Yesu nomhlaba ngiyashoda kodwa bengifuna ukwakha umuzi kababa ithi Nkosi lo yamusa lo yamusa yayingibangela amahlweni ithi umfowethu usefikile ithi na umfowethu angazi angisihlobo kwashe ingabuyiselwa ngani nina ebu hlangana nabantu bathi esandane ezakuhlatshelela kanti yini lenziwa la Amen. Batwana hayi asinaphoxa abanye abantu uyazi wathi ngabe yathe asazi ukuthi wayithina ngasikuthiwa uthi ngaba khwaphasela ake ngiyadinga Nkosi namhlanje ulalalo senetoro senamathaveni sekhohliwe kodwa umNazaretha orelexile manje njalo baba sekhohliwe manje ney'tolo zakhe asavali yonke into yakhe kwesisikhathi abekuphulela ofe nasesontweni abantu bafuna izinto ey'thize sekhohliwe hayi nesabe uJehova Amen. yesaba ukufike amandiya lana ey'tolo zawo esesangweni ababe besakuphulela masebedlalile noma ngabe ufika nebomvu imali basuke sebehamba ngenyawo ngaleso sikhathi beyogeza izinyawo behalalisa kuThixo wabo beyokhuluma noNkulunkulu wabo kodwa bekucele kuwe angazi osomatekisi mhlawumbe bacontrol ama-associations osomatekisi iy'moto zakho kuyenzima ukuthi ziphumule yonke into bengizofunda isincwadi awufunda incwadi yami yokugcina ngifale kuyena Phakathi njengoba ngabe umkakho osesifubeni sakho ungavumi ukuba kukhohlisa athi sikhoze ezinye ithixo Amen. abanye abantu baphambelele abafazi babo namhlanje bathi usisaphi abantu funda leyo kaJobe mntanami phakathi kaJobe 5:13 yeah abangamaqili uyabacupha ngobuqili babo uma uyiqili uyakupha uJehova ngobuqili bakho icebo labakhohlisayo awusabi uzosonta uzele ubuqili esontweni bayangena eminyameni emini bangena eminyameni kusemini baphuthaphuthe
emini njengasebusuku baphuthaphuthaze emini bephuthaza njengasebusuku kodwa bangena emnyameni emini kepha uyabasindisa abampofu kodwa uyabasindisa abampofu nasemlonyeni wabo nasemoyeni yabo nasesandleni sesigqili nasezandleni zesigqili. Nkosi kusini. Amen. Laba bantu bangenile emnyameni emini inyanga yezulu ezophetha imbenge ekukholweni komNazaretha yafika yathi bantu bami yathi sinqobile emhlabeni yathi insizwa wayishet emzimbeni wayo ngosuku lweSabatha yathi ekhanda umqhele ngoba sesinqobile emhlabeni wathi abantu bayenza bangakeSabatha lempela abantwana benkosi abantu bakhetha inkosi ubuthaphuthaphu kule kwasukela lokho yesiyahamba inkosi yakithi laba bantu babona kude kusasele iminyaka emide wena ungaboni lutho ngoba thina sizimpumputhe washo njalo wathi sebayezwa wathi umhlaba sesunqobile. Bonke abantu ngabona befundisa sasihamba nabo uhambo sibheke enhlangakazi ngijabulile namhlanje ngithole umakhelana wami nawe sekuyeka into ebecijile wathi mfowethu wathi hayi wathi mfowethu wathi namsekise phakame wajabula wathi mfowethu usophela umsindo inkukhu zakho na uzobhalela wenze kodwa inkukhu ayifika lapha ezimeni wasephakame kodwa-ke sekuphelile namhlanje ukutha mntaka baba njengoba usumNazaretha sesikhonza inkosi eyodwa akusophinde bekhona ubutha phakathi kwethu wathi mfowethu wathi ngithatha uhambo ngithe inkosi yasePhakameni mangiyithatha ngayithatha nzima ngathatha uhambo lokuyedlangakazi ngaze ngawungena phezulu entabeni ngonyaka odlule ka-2011 yina ngimbona namhlanje unyaka wonke ngasambona insizwa ngayithola isimpungu ithe isiyeke isilebisayo yathi uShembe wathi wakhuluma njengoMosi wakhuluma njengenkosi uJesu Kristu ukuthi ungayibeki impuco ekhanda lakho yalungisa inwele zayo zenze iy'nwele zayo ezimhlophe waze bethi mnanakho usufikile ePhakameni ufikile eKhenani emzini ofunwa yonke amakholwa angafiki kuwo. Yabonga abantu abami Nkosi kuseselekile. Ake ngicela umuntu umntwana ozongihlabelelela kahle lesihlabelele engisuka kiso manje. Nkosi kusisiguqa kwebancane. Lo